Pazimo, vidjeti novi aut. Kao što ste po naslovom vidio. Evo, stigao sam ljudi upravo sa trenutno, znam da sam sam neprijatelj ljudi. Kakav ovdje papir ovo? Što moj kanal upaljen? Friendovi. Ljudi, vidite ovo. Kanal mi je upaljen, ljudi. Zašto je tamo nalem? Ljudi, evo ovdje neko pismo, ljudi. Šta je ovo? Hajde, ljudi, sjećamo. Ljudi, da počitam pošto je ovo. Ljudi, čitam. Žao mi je Ernese što vas napuštam. I hvala vam na svemu što si me posvojio. Volim vas sve. Volim te Ernese i ostale frendove. Žao mi je stvarno. Volim i svoje fanove i vas jer se želim posvetiti nogometu. Haj, čao. Volim vas. Vaš Alen. O, ljudi moji. Ovdje ja, ljudi, niste ti on majaviti ovo. Ne, ljudi. Ljudi, ale nas napustio, ljudi moji. Jo. Ali snimali smo sa njim, ljudi, brutalne klipove i sa Aileen, i sa Alenom, i sa Larisom, i sa Nisetom, i sa Harisom, i sa Mijom. Ljudi, ovdje ja ovo javiti. Ovo je kak se već zove Niseti. Ćao, ljudi.